هفتیا بوری پیامنیرن ملباجر دهو که او در دور نوی چه راپورت برهف گیرینه اما اینو گلوان راپورتان. توان نیجا اندرپاس کردستان اولجه دوریان اصباحات یدانان بودجه مایه نیورو آسنای هاتنوچون بو شوفران اسکریه و قربه که مازن لی در دورن نوی اندرپاسه پیدا بید. زمانی دوکیجی باسه بورز زوان باران ایران نبونا باری و دیگرانید. هرچند باجر دو جنقیر کرن و بیسخبری جاده و بهنه بویا و برآورد گل پارزگی اندیل رضا دوماهی جبو پروژه گرنگ و استراتژی نبونا بودجه نبس الکوروژن استراتژی سالابجی لدو که هلاینه جان واسا کردستان اولجه ریان واتدانان جبر نبونا بودجه مایه و چونه بوشون درست گیره و قربالغ کامازن لدر دور نویان در پاس پیداد بیتن. درستی سیل دو که همی آیکری تقریبا اوانی و کتین و باجری همی را تسربی خطی تکه بده گتن اف ترافیک لایت دف جورابی هم سر کم نپشته گله ازدحامه راستی گله که دیدین و سبرات حادثه جی گله چت بن وانتش توست با حکمت آماسانه بری ترافی روشه کربا سرکایتیا باجر بونا جبهه کردن اندرپاس و زوستان و هاتنا بارانان و از ما نبونا پاره ودگرینید لاماجه پیکر کوان کوین پیوندی دار کریه جبور گل چاره سریه که تمام کردن پروژه او یجی دیار کرد کل روزا ایشن بیاب دست به پروژه هیته کرن. تیلری سند آرام هبون آمدت کار بپریت آوی بنا تحصیل کرد کفت فتره زستانی کار تأخیر بود پیشی اف از ما مالی با ما در کفته هم تحصیل کرد بس و دیمایی که هم گل رشته چینکی پروژه که گله که مهمه اما رشته نخواره گل کارگیری محافظه و گل مقاله هم رشته نخواره که ببین هاری کاریاب کنه لو راه منو که دست بکر کد سلفه د پاریود دینه باز دی سیستم که ما ام بودانی کو چواشول کتف و اوید کو کاری شو راب نه پاره بیت دانان پیش چاود نه و حس سلفه بدن دا کار نه تاخیرن لگوره وان زانیاریم به دست کانال عبادینان ساد کتین پروژه چکرن اندرپاسا کردستان و چواریانا پیمانگی تکنیکی گوشمه 10 میلیارد و 300 میلیون دینارن و اف پروژه جه پروژنگ شپیدان هریمانه این سال 2013 دست پیکا کاری ل 14 سال 2013 بو و ماوی پروژه 7 هیبون لنبونا بودجه پروژه به نیبرو هلایو تانوکه جی بوی شوی وکی هندوینه دا ادبینن نجانروی کانال عبادینان ساد دوک جاگری و قیران دارایی گوریبری هرما کردستان بوی ردبریا خاندنگه که لسنور قضا بردرش موچه سه حیوان و یک ارک نشیمانی به سر ماموستا و فرمانبرن خاندنگه خو دابیندگد. بەهۆی ئەو قەیرانە داراییەی کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بووەتەوە و دواکەوتنی موچەی مامۆستا و فەرمانبەرانی وەزارەتی پەروەردە بەڕێوەبەری قوتابخانەی بامەرزێ لە سنووری قەزای بەردەڕەش هەستاوە بە دابەشکردنی موچەی 3 مانگ بەسەر مامۆستا و فەرمانبەرانی قوتابخانەکەی بە گوتەی خۆی ئەم کارەی کردووە وەک ئەرکێکی نیشتیمانی و هاندانێک بۆ مامۆستایان و فەرمانبەرانی قوتابخانەکە بۆ بەردەوامی پرۆسەی خوێندن لە قوتابخانەکە. راستی مساکری في خطواني يعني بيجاوهاني مدفيد بتا بحضرك بوجلك تشتا إيش وانا مثلا منبت هر قيرانا كيان قيرانا كدارا يعني سياسيا بيجين
کارتکردن سر قطابیا بکرد یان آستوان و تایبت برف ازمانانن جبر هندی ما بیام خدمت ایک وک خال اولی مدویت خدمت قطابی بگیم که مدویت احساس نکرد که تشتکی نبرا ما مصای قطابی ده هی که رامین انتقامش قطابی بگین وەلایەن خۆشیانەوە مامۆستایانی قوتابخانەکە دەستخۆشی لە بەڕێوەبەرەکەیان کرد و ڕاشیانگەیاند ئەمە بووەتە هاندانێک بۆ بەردەوامی لە پرۆسەی خوێندن و هیواشیان خواست کە هەموو لایەک چاو لە بەڕێوەبەرەکەیان بکەن و ببنە پاڵپشتێک بۆ مامۆستاکانیان تا پرۆسەی خوێندن زیانی بەرنەکەوێت. بەڵام زۆر دڵخۆش بووینکەوە لەلایەن بەڕێوەبەری قوتابخانەکەمانەوە موچەمان وەرگرتووە موچەی مانگی 1 و 2 سێمان وەرگرتووە لەلایەن بەڕێوەبەرەکەمان زۆر دڵخۆشین بەو کارەی کردووتی. ئەوە ئەف قرارە دەرکەتیان نووری مالکی و موچە دابەش نەتگرین ڕێوەبەرێمە کو ئەوی ڕاتبش نکخوا ئەدانمە vêjeyvît kem her kesek wisa pê çêbet ku ratiba dabeş biket. شانی باسە ماوەی چەند مانگی کە حکوومەتی بەغدا موچەی فەرمانبەرانی هەریمی کوردستانی نەناردووە و ئەم چەندەش بووەتە هۆی ئەوەی هەریمی کوردستان تووشی قەیرانی دارایی ببێتەوە و کارتێکردنی ڕاستەوخۆشی کردوتە سەرژیانی ئابووری هاوڵاتیان. تایف گۆران بادینان سات گوندی بامەرزێ قەزای بەردەڕەش. برف قزا زخو و چین بله خلک باجر زخو داخل هبونه باجروانی گادی دکن جبو پتر خدمتگر ناوی باجری و دبیجن جبرکو اف باجره یمازنه تانو که باجروانی زخو نشیای کارخو به درستی انجام بدد. پشتی هلبژارتنên sî Nîsanê bi dawî hatîne jimara kursiyên civata parêzgeha Duhokê hatine pirkirin ji endamên gelek partiyên siyasî û piştî kêbirgeheka bêhîz de hate kirin li ser van kursiyan û di navbera bajêr û bajêrkên ser bi parêzgeha Duhokê ve diyar bû ku ji sercemê 28 kursiyan sê çarêkeka wan li ber xelkê Zaxo ketin. Lewran jî xelkê vî bajêrî daxwaza serokê civata parêzgehê dikin ku ji xelkê bajêrê Zaxo bîn. Ev posêt ku پشتی هەلبژارتنان و پارێزگەهەکە چۆپەر ئەنجومەنێکی چۆپەر بە بێتە دەیناتنێ بۆ قەزای دیژی بێتە دەیناتنێ بە تایبەتیان بژن هەندێک قەزا وەکو پێویست کار لێ نەهاتیەکردنێ قەزا سێمێلیە قەزا ئامێدیە قەزا شێخانە ئەبێت کو سەر پارێزگەها دووکێ و بۆ نمونە ئەگەر پارێزگە کەسێکی خەلکێ دووکێ بیتن جێگیریوی باشە خەلکی سێمێلێ بیتن یان خەلکی زاخۆ بیتن ئەگەر سەرۆکی ئەنجومەنیش زاخۆ بیتن باشە جێگیراتیا سەرۆکی ئەنجومەنیش ئامێدیە بیتن بۆ هەندێک و زۆرترین خزمەت بشنە هەمی قەزات سنوورێ پارێزگەها دووکێ ئەوەت بەرژەوەندیە خەلکی پارێزگەها دووکێدا و پۆستên پارێزگەها دووکێ پشێوەیەکی یەکسان الدیف ژمارە ئاکنجی بووە الدیف موقع استراتیجی جغرافیە هەر قەزایەکی بێتە دابەشکردنێ چپێنەوێت باژێرê Zaxo wekî her bajirekê diyê Kurdistanê ku ev ro şilayê xelkî ve jî gelek jimareka boş li Zaxo ye şilayê stratejî ve jî çpênevêt Zaxo pêtivî postekê wesane û hejî postekê wesane hêvîdarên parêzgeha Duhokê jî vê çendê li berçav wergirt û postê serokê civata parêzgehan ya Duhokê bidete xelkê Zaxo da ku pitir pişêt xizmeta bajêrê Zaxo biketin. Herçende me çendîn hewildankirin da ku endamekê civata parêzgeha Duhokê wergirîn. Yên bajêrê Zaxo lê di berhev nebîn çi lêdwanan bidin û di heman dem jî da hemî amajeboyê çendê diçin ku ev poste hatiye îklayîkirin û vê carê jî ev poste ne ji xelkê Zaxo ye. داخواز یا خلک زاخو کو داخواز هند دکن سرو که جوات پارزگاه دو کش خلک زاخو بد داخواز که جه خدا یا داخواز که پیدوی کار سر بده کنه چندین سال قضا زاخو جلای و پستن سیادی پارزگاه دو که وقتی ببر کردن دبی چند رفبر انگشتی مدیر عام وانا خلک زاخو من لیبا کی سرو که جوات پارزگاه و پارزگاه دو که نه خلک زاخو نه نو چجوازی نه برا کسی که زاخو پارزگاه و سرو که جوات آنجل دو که لیاد بینیم اول استحقاق که با خلک زاخو تایبەتی بویلانت کەوت سەرۆکی جواتە پارێزگەها دووکێش خەلکێ زاخوال بژێت ئەوێت پتیری ڕێژە کورسیکن جواتە پارێزگەهێ دەستخوا vênayî. Xelkê bajêrê Zaxo bi fer dizanin ku vê carê serokê civata parêzgeha Duhokê bo êk ji xelkê Zaxo bît
نکو منت جبر کو اف باجره جی گلک مافین خو هاتیه بی بهر کرنو پیجاری جی سی چاریکا کرسیان جوی باجرینو ده هل بجارتنان جی دا رجا بجداری کرنا دنگدان لزاق و جهمی قضاین دیتر زیدتر بویا لوران هاولاتی روشنموان بی باجری ندانا پوستا که مازم بو زاقو بستم کرن لقلم دادن زیروانگولی کنال بادینان ساد زاخو تاخ نصر ایک جه تاخن باجر شنگاله او خلک وی تاخید بجان اداره گرینگی به تاخ مناد رف برکران التاخی li bajarê Şingalê li taxê Nisir nêzîkî 12 malbatan ji sala 2008 ve ava vexwarinê dikirin. Her wiha li heman tax zêdebarî nerakirina gilêş û gemarê û pîsbûna jîngehê ji ber nebûna avrêjan evdemê 2 salan av û çirav li ber malên hejmareka welatiyan de pingiye û jiyana wan keftiye li bin metirsiyê de. Wekû wan daye diyarkirin çendîn cara seredana cihên peywendar kirîne da ku arîşên براي علي تاريخها 2008 مهاد الدو 2008 وهتروجي افقط رك افل في محل الحنفيه مدرنا هاتيه ترك الشنغال يعني دايرك مثلا علاقتي في دايره الرهبي ومحليا بما دايرك نشتيه ومراجعه هم كيكيا مراجعه القائمه دجاج اول استعاره من جاره ثاني استعاره من او اي بي مدير ماي مجاريه تفاهمي بربك خدي قوتم قوم متفاهم ابقى مقام رقري اصاب ما لاخو اشما دايره اسايش قد اجراءات ابن قوتم قد وهم واحد وجهه نشير ياي عدالت بما مجدنا و 4 متر آوا سریک و چن حقنایی پیشگام خوارنا زارو مهرول مستشفی مارنا بخودتن ما دبق بخودها کم سبه رات بن وقا پزا کشته مال در بن بازدان هر دیسان لسر داخوازی اکنجین تاخ نافبری ما ولێنیان سات سەردانا قایم مەقامیە قەزا شنگال کرد و گلی و گازندە و داخوازیên wan ma ئاراستەی خۆ سەرباری نافبری وها داخویا kirin. أزيب خلقي ريما إنها نسبتها صدي يعني 20 جي الشنغالي آف ناقهيدا أو جي كيمايا آفي وآفا شنغال تزاني اعتمادا بالسربي روانا إنما أنا وبتني وأجي داخوازي وأجي بيداخوا القل في خلقيتكم وداخوازيتكم كو بين هناك بروجا ادمزين كو آفي بقهينا شنغال ولا بروجا كي هيا أفبوا نزيكي 2 سال سينا من حتى تقديم كري أو حتى أنها تشتكي شيء أبويا على أساس المرحلة التصميمية أو يديا أمشي داخل حكومة تحريم كردستان كان وداخل حكومة فدرالية كان كما ربي مشكلة خلقي هي زيادة من إضافي وبالنسبة لأب ديو شوانا شغال نيفيجيليشن إمكان عمل كي نوع هو أفكيش شيل أفيت ماكينة دويدا ما كملش شغل نش شافلا وتش أو يدي عقد ما فراتبي واني كي مراتب دسلوتش 1000 دينار يعني كسجن العراقي دسلوتش أو كشغل البلد أو كتيت حيا شغلنا كينيا معوقة تاخ سرکفتن باجه شنگاله نزیک 400 مالباتی لی وکو که خلک دیار کرن جی دار خمساریین مزن لسر تاخ وان کرینو خدمتگزاری باور تاخن دی لی ان داینا لوماجی داخواست کرن که آوریه که لرو شاوان بدن لی شنگالی بادینان سات شنگال پشتی هیومگا زور کارکران لگویه لدورا برگا سر به قضا آمدیه و کمپدرینانا نفت او گند هلایا
اگرچه افروکلاتین بیانی به ثروت و سامان کردستان پری خیر بوین و خلک کردستان جی به نبن کس نزانید اف ثروت و سامانه لکی و دهت و کی و دچید جبروه چند دور آمیدی یک جوان دورانه یک و به بهرنه جه ثروت و سامانان لورا پشتی هاتنا کمپانیا HKN یا در هنان گازه بود دور آمیدی و چندین لگریان هاتی نکرن لگنده بیک و دکویتا دور برگار لباشور قضا آمیدی کمپانیا نافبری واسا بو خلکوی گندی دیار کریه اگر گازا جر اردیا و دور نهتا در پشتی چند سالن دیده بیته اگر پیدا بونا برکانن لپشتی کارکرنا کمپانیا HKN بو ماوی ایک سال و کولاندنا بیرنگازه لجر ارد به کیرا 4500 بو خلک وی گندی داید کرنکو گاز لوی جهیناه تا در خلک گندی جی دیار دکن تانها ام نزانین اگر ندیار کرنا گازه جلوه شرکت HKN مالیت خو اینان و تشتت خو اینان و جه خو آوید خو دانان تقریبا سالی که پیوه بون 4000 تشتک دمایی که وقت ده که زن خشدی همین میوان کرو و که حفله که اوه که گوتی اوه تقریبا سالا کم پیوه و مقاله مصرف شلی کرد بس مع الاسف گاس ندر کفت و بو ماوی که نزدیک ماوی سالا که اوه شریک کاری خود ویره کرو حتی دمایی که شوله خود دمایی اینا پشتی گلگوندی ریش نخواره اتفاقا خود گلگوندی کرد گوتی اف بیرا گازه ندر کردیه ما حس کرد با اف بیرا گازه در که با داخل گوندی چه ده بید داخل ملت کجی ده بید چون که دوره باره گاره پرانیا گونده توی نهاتی نوا کرن و چه گوند نهاتی نوا کرن اگر اف بیرا لیده که با گاز لیده که با دوره باره گاره تایبتی گونده بیه ده آودان بید و نه مثلا ام گوندو گله فایده جیکن بس منطقه عام دو فایده جیکن دو شرعیت هنا چکرن دو بو منطقه خره باش با عرض گاز بیدت گازی ندارد که بو کردستان خره باشه نه مثلا بس بیم بس بو شخصی بو متنه نه بو خلقی که خره باشه شرعی به منطقه مثلا اف گونده نزدیک 20 گونده کنه شرعی ولی تغییر کردن آفره بیجین کو خلک گنده بیه به کشمک پارای هاتیه قرابو کرنج برگ هندن آزاراری به گنده وان و تنها جی زیر وانکل بروان درین بیره مایا و ایک جین هاتی نکولاندن نه هاتیه کنکرت کرن یانکو هاتیه گرتن داکو نهتا دیار کرن یا مای بیجین کو بشوه که فرمی جلای حکومت هرما کردستان و ریب و کمپانیا هات بودان کار خو انجام بدد اره نهنیا و چنده چک و کمپانیا ناف بری اگر نه پیدا کرنا گازه چنه ده دیار کرن اف چنده بو یا پسیاره لدف خلکی جی جبرک و کشمکی هریمازن پاره لوی جی هاتیه مزاختن اولدیف پیزانین دست مواتین کو کمپانیا کا دیل جه و کمپانیه له همان جدید دست به در اینانا گازه کرد لورا خلجی چاوره آشکرا که نا اوه نهینیه دکد حسام عبدالرحمن کانال بادینان سات دورا بره گاره ایجان لحفتی بوری جایگر حرفینا دیواره کی لطخ عباسی که لباجر زخو زروکه که 9 سالی گیان خوش دست داو زروکه که دیه 12 سالی بریندار بو لطاق عباسی که لباجر زخو دیواره مالا که ده رفیدو ده انجام دا زروکه که 9 سالی گیان خوش دست دیتو ای که دیجی 12 سالی دا بریندار دبید خلکی وی تاقی دی بیجن چندین جاران مگوتیه قای مقامی اقباجی رزا خودی گل باجر وانیه دی خانیین ما بسر زاروکین ما داهن وان ری بنیجان کنن ندایه تاکو اف ریدانه لدیف خوی هلای اگر وی ریدانی جا اف دیواره کو خانی تجاوز و خانی دیوار جا گله که کفن بیا و بو ماوی 10 ساله 20 ساله بجا دیواری هاتا آوا کرنیو او دیوار جو به زاروکه که حتی دیوار حرف دی زاروکه که کتید من و گیان خواهی جا هایی کدی جا یعنی برینداره اول به دهان جارا خلک وی تاخی مراجعه کرد حرم داریا زاخو شارانی زاخو دنگ خو گهان حکومت حرم هاتانو کرده که چهار سری نه هات کردن کودید نام کو بری چند کجی بای چندم جمیره که کو زارو که گیان خوش دست دا اگر حرفتنا دیواره که کوج دا دیواره که جی که بین زیاده گاوی جی به کل هر چند جی کو واسه مولات پینه هات دان کو هات دیواره که مکم بیت دانان
هەوڵاتیەکی وی تاقیب و بادینا دەدەتە دیارکردن ژنۆکە پێ و باژێڕوانی و قایمقامیە زاخ و ڕێکێبنیژەنکردنە خانین مەژی بدەت ئێدی فایدە تێدا نەمایە وەکیل من ئەوە سەد عەریزە و سەد داخوازنامە و سەد ئەوادی مەبووکردن و مەخوا هەوجە کرد و ئەوە چه ئەوادیان مەناکن ئەوە شنوت و دوی وەرەم ئاکنجیە وێ گەرەکینە چه شول بوو مە نەهاتە نەکردنی نە مەمەدیر بەلەدی هێلا نە قایمقام نە عەردەک حاچی عەردێ ئەم بچن بێژە تەجاوزە و چه بوونایت کردنی ئەرێ ما ئەو محەلەجنەوەک هەر محەلەکی زاخودانە بلا شولک بۆ وێژە بێتگەینە هەکەر کوردینی بد هەکەر تشێک بد خەلکی وێ دەرێژی کوردن و خزمەتە هەیە و دعوا دیتە و یعنی چه تش نەماوە نە ئەوا دیکرە رەزیلی و هەمی تشتا دیتە پشتی مرن کردێدا هەکەر بێت چێکت چێ نەکرد فەیدە نینە ئێدی ئەف تاقی ڕیدان لێ پەیدا بووی ئێک جوان تاقین هەری کەمنە لە باژێر ڕێزاق و پرانیە ئاکنجێن وێ خەلکێ کێم دەرامەت و دەستکورتن وەکو خەلکێوی تاقیژی دایە دیارکردن لە ساڵانۆتۆیەکێ تا ئیرۆ ئەفخانیە دبن هێرشین هەرفینێدانە باژێڕوانی و قایمقامیە زاق و ژێڕێکێ بخودانن وان نادن ji ber ku bi zêdegavî hatîne avakirin netapûkirin û nehêlana nûjenkirina xaniyên xwe hawlatî zerarmend dibin hem ji aliyê madî ve û lê ev ro ji aliyê ruhî ve zerarmend bûn Zêrevangulî Kenalê Badînan Sad Zaxo لی هفته باری جبون هیلانا دیار دا کوپیکرنا برهمن هنری لباشیر زخو هنرمندان و خودان تومارگان ادگل روبریه روشنبیری و هنریه دوگه کمبون دوی کمبون دا هر ایک جه خودان تومارگان و هنرمندان ایک و دو گناه بار کرن. جبو پاراسنا مافی کوپیکرنا برهمن هنری لهرما کردستانه او روژماره که هنرمند و خودان تومارگه و نویسنگه این بلافکرین هستیدیان لباجی رزاخو کن بونو. دیگر ریوبری روشنبیری و هنری دوی که تیدا هنرمندان گلا و گازن خو برچاف کن و تومارگه و ریوبری روشنبیری به کوپی کرنا برهمن خو تومدبار کرن. وکو هنرمندک وک من گوتی خونه هفیت ما آون هنرمند یعنی بشین کارن خوب بکت و حقوقتی مافتی بین پارستن یعنی هندی بیرامتت هنرمندی خومان دید که کاسه تو مرد که تو مافت ویت نخورنه هی دارم یعنی اف جاره از وقت بینم گله جاره گنگ شاو دانستاندن سروی بابتی تید کرنه اف دیار دکا نه جوان ناف مده براستی هی مش خدان تسجیلات و مکتب سیدیا جی اوا بگیریه بکن یعنی وقت هاد هنرمند جی بشد بیهت مافت خو جلای خوش و خدان تو مرگان جین شولجی و کوری و بری روشنبیری برپرسیار دبینن دست پیک جنوکاجک ما بحثی ما في كوبي كرني كري طبعا وكو اول جرف سيميناره وصاب قال ما قدرني تمرقا بتكرن وان بخوش حال عمل فيريج حاضر بين وكنال حميل فيري حاضرين بس ميتين مثلا قالك تمرقا سيد يجبري تمرقا ميت رسمي اوان مهلت قالك كشانا مهلت لينا هنرمندك دي برهمك تشيكت دي مصرفك ليكت روجادي دي برقدي او برهمي هاتي كوبي كرن اما ما في هنرمند جهات قارن ويمي تومارگاه جدي تخارن ریوبریا روشنبیری هنری لپارزگی آدوی که دبیجید تانو که مهید جای سزانه دا یا جبر کوپی کرنا برهمین هنری راستا خمساری هات یکرم ما برین کجی گوته و من سمینار خوش دا آمجا پیدا کو خمساری هات یکرن لی نبتنه و کو ریوبریا گشتی روشنبیری هنری بلکو خدان برهم آب خوش خمساری کریه و خدان تومارگه و نویسنگین فرودنا سیدیا جواج خمسار کریه و سرپیچی کرینه و خمساری و دم اگر هاتو اگر خو خدان برهمی بخواجی سکالای سر تومار نکته و وکو مافید خو لازم او روشته هبایا او وعیا اجتماعی هبایا یا نتوی هبایا کو مافی حولاتی خو نه کوپی کته و فروشیتنو پاراستنا برهمی داینران ایک جی پیدوی اندی سردمیه لما پارلمان کردستان لسال 2012 یا سایل بن مافی داینر و ماوسیه کان لهرما کردستان در کرد دا کو ایدی برهمین هنری نه کوپی کرنو ما فی هنرمندان نه تخارن لوا کو دوی راپورت دا دیار بی
اول سال 2014 بردوام برمدهین کپی کرنو هر ایک جو هنرمند و خدان تومرگه و ریوبری روشنبیری و هنری یه دیتر پیوی چنده تومت بار دکن. زیروانگولی کنال بادین آساد زاخو. بله تماشاوان نیجا او راپورت بون گل هفتی بوری لباجر دهو که او در دور نوی جلای پیام نیرن موا هاد بونه بر هفت کرن تا جوانه که دی به هفراشات بیم خاطر همان